Salim. Bugün bizde vlog video bor. Biz hozir TFC'dan o'shanday razговорlar bo'ldi mı o'shanday екі. Bizga 12 nochka soatning o'rnina 12. 11 setda biz qiziqqa TFC'ning o'z Instagram'da direct yozdik. Ular shunda atletler berdi. Endi biz buni tekshirib ko'ramiz. Ketdik. Еще bizga bir qarzga bir noshki и потом bir burger berilgan. Так, честно tekshirib Plus bir burger unday siyruqqa tekshirim retinde. Biz tekshiramiz. Tekshirdik. Ket do'stlar. Tekshirib bo'lamiz qaltaga solib. Апай. Ой, Madina degan apay bormi? So'ng menejer Aygерім айтады, bizde kechagi argani olgan chekte bizde bir жетпей қалды да noshki. Menejer Aygерім айтады, bir kupon beredi. Bir apay kutib atganmiz bu. Күтеміз достар. Kupon kelеді деп күтіп отырмыз. Любой неден барып аласыңыз. Любой? Любой кейседен купонмен аласыңыз. Қаз берейін ба ножка? Сол менің мешкамда шығап тұрмай сосын ғой. Берейін ба? Или просто без купона сразу берейін ба? Екі. Bir Nasıl kupona verilir? Rahmet. Şuradan қараңдар. Mine cheeseburger keldi, mine пока cheeseburger keldi. Endi noshki deb ketетін bolamыз. 5 minutda kelетін шығар, либо қазір кассаға барып көремін. Білем. Noshki әлі келмеді ғой. Күтеміз соң. Апай? Ne bu? Abimге андай bir noshkining kupon әлі бермеді. Сендерге оның орға сэндвич берді ғой. Ана апай айтты да, bir noshki, bir сэндвич деген да. Қанша
не по плану. В общем-да, айтады. В общем, бір ножкидің орнына бір чизбургер берді дейді. Көтерейік? Что-то не то. Айттым мынаған. Көп кете берейік. В общем, честный болса да, подводный каменьдар бар екен. Всем пока, удачи.